lapha sokwat 5 ngikukhansela lapha namhlanje ngibe lokuthawa kakhulu kade nami ngokuba lo mntwana phakathi kwesigaba sethu yakhule wadini yami uthe ekhuluma nje ukuthi ngizafisa ukwenza ikhisimusi ezintandane isizwa kuyirumors kodwa bengathembi ukuthi kungaba yintwenje uthe lokuthi izintandane bahamba baye esikolo bayidinga intandane zenezana esikolo ubhimbi zenezana ibhimbi vele ichewa yimi nxa ukuthi ukhethe izintandane zilectwa lapha bayithatha amabizo azo zonke ukuthi lapho abanye lapho bazincedisileyo ubakhathesi kade engakukhumbuli ukuthi ngaba into eliqiniso kade ngisithi ingxanye nje ukukhuluma nje komntwana lokana silaye lapha esigabeni kodwa ngimangele sengikubona sokuliqiniso ukuthi ukho wasitshela wathi ulephupho lokuthi kusiya phambili nxa kuphathiseke kuhle uza kwenza ukuthi ayemthethweni agcine indawo yokugcina izintandane okuyinto enhle kakhulu leyo ukuthi ilizwe lethu liyatshengisela ukuthuthuka nxa sesiseba labantwana abakwanisa ukwazi ukuthi nxa esebenza elezuza imali yakhe ayibona ukuthi iyasebenza esigabeni sakibo iyathuthukisa isigaba sakibo ikakhulu ezintandaneni okuyikhona umntwana kulapho okuqalisa khona umuntu